mabait na kagfakita. Tawan ngipin ko. Naga daw amabalin amalipatam. Ngam jay pa'y pustisom akakaisuna. Kasa pulan sa. Nga oras postisok. Katira may danay kwarog itetali. Pangitalyan na nga. Di tamanan tenggad mo. Paano ka na? Kapitan! Kapitan! Oh, adto yan ti pustisom! Napiro ka maadagos si postisok? Ay na. 5,000 ko naman. Ay na. Nakabiro kami tinay tama rito yan. Ay namaray, itang tangal di asaw. Kinamat ko Yay. Intay. Ited montigong gunana. Ay agasang matirigat ni Marituyang ngay, gapoy tinay tapos. Iso. Agora ka. Aha. Ito ba na? Ay na! Ay! Thank you again, thank you, Kapitan. Sige, tenak gumatangan iti bagas kan sidaan. Maray! Thank you. Maray, agyaman nak Ay, sige lang, Kapitan. No addan tumanin mapukaw mo, ayaban naklaan Sige, bye-bye! Ay, badang. Ba man di kwarog? Apay manan ni Kwarog. Mga ramid iti talay. Tapno italikon dati posti